Ka jing thombor joki rang ba shnong umwali yaki jakarep joki artili kilong ying ki basyong basa ketika shnong kalajia hadu arsen arwat kabanengkong kade katayo baar jong ubana jemang hakba kite kiju kirang ba shnong rengkat kakan hun jongki kila thombor berpenjat na phang ki jing thung jing tap yaka jakarep jong ba pios man lengdo kasin ka baar pat kade kabarang jia kasngi pale jong katayo barang syudap hakba kate kakan hun kalalai berpenjat na phang yaki jing thung jing tap haka kper jong kakong quiz tilda lengdo marshilong hakba kila janrat na phang yaki sansar kila pan khalam yaki ding so nyam tra yaki sing badi kiwe ki marap hadin kate ka jingja kate kalong kemi kalalai ban pentep shiki pulit jong kalangpi boda aupus hakba ki pulit ru klam penslam kila lai ban jurip ya kate ka jaka bat kilalap yaki jing shisha baro Maret to kasi sau baje ti wan ini ada samla iwan ong di angabu balai tung kudat nai namar kede ki iri pendan nguang ong nguang kan dilere iri pendan ngatung yak terajong tenti kumut la ya keren bon la iktin kalau ipun obat kedat pun obat ladai ta saha por ndrujteng wan sakirang bacnau wan sakirang bacnau wan ordar ya baro ten takut idiput so idiso baro kir ciranap ke diso put baro ke kane kadau ayar muidu la yang hadu ya yang badu hadu yang hidup kini rang bacnau ke ayah itu ufidei bun pencai no entah Tebor lem disparlin sangleng berdispar sangleng kirang ba berdi welning tasa akustin ada report lah dari pulit kilawan ban di inquiry lah Teka ayah ka baki pulut ki ong ka bade pa ka unjia. Ani dia deh. Bon pulit ki ong. Bah marnga ngamba matse. Marak hati kami citarik ngaklen dicirat namar klamit lapor nyoji. Desa dicir enong, ngadang ki dicir sa nin rangkat bat pulit ki di inquiry kelong. Madak jauh mat namar ngala. Isen kita ki itu tep yang kila penjulor hadu kati julor lah ya kah